салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз сешанбе 22 октябри соли 2024 мебошад ва курс дар таърихи имрӯз 110 сомонӣ 1000 рубли русӣ баробар мебошад. Курси 110 чанд рӯз шуд, на кам мешад, на боло. имрӯз мо якчанд навора пешкаш шумо мекунем ки нархҳои мошиноҳо ай 40000 сомон сар мешад, яъне мошиноҳо арзонтар нисбат ба видеоҳои пештар. Дар канали мо обуна шавед, лайк монед, комментария кунед, мо видеоро сар мекунем. Рафтем. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات. به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم. انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست. هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Toyota Camry 2 سالی برآوریش ماشین 2010. ابیوم موتور 2.4 ماشین امریکن که دروشیای حالتی بالونای ماشین، حالتی کافای ماشین، مرامت نکا، حالتی تالونی ماشین، коробка автомат، старт стоп، климат контроль. нархи мошин 120000 бо муомила дора. Opel Zafira соли барориши мошин 2013. объеми мотор 1.8. ози атрофи мошина нишон метем. маромат атрофи мошин, мошин 7 нафара. нархи мошин 75000 муомила дора, бо муомила дора. Honda Serve соли барориши мошин 2009. объем мотор 2.4 мошин ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора, на ҳуҷҷат кардагиан. ҳолати атрофи мошин, ҳолати балоно, маромат, ҳолати атрофи мошин, ҳолати қафои мошин. мошин американкай, ози ҳолати салонша нишон метем. кожни салон, маромат, мультирул, коробка автомат, климат контрол. нархи мошин 115000 бо савдо мешавад. Opel Astra G соли барориши мошин 2003. объем мотор 1.6 инжектор. то моҳи ноябр мошин ҳуҷҷат дора. ҳолати балонои мошин, маромат, мошин мультирул, маромат. Toyota Rumion соли барориши мошин 2014. объем мотор 1.5 мошин ҳуҷҷати солона дора, маромат. атрофи мошин, ҳолати балонои мошин, маромат. ҳолати дохили мошин, коробка автомат,
нархи мошин 95 000. муомила дора? бо муомила дора. Hyundai Avante соли барориши мошин 10009, объем мотор 1.6, мошин ҳуҷҷати солона дорад. марамат ҳолати атрофи мошин, ҳолати балонои мошин, ҳолати салони мошина мебинем. кожни салон, коробка автомат, климат контрол, мултирул. марамат ҳолати салони пеши мошин, BMW тройка, соли барориши мошин 1999, объеми мотор 1.8, мошин то охири моҳи октябра ҳуҷҷат дорад. марҳамат ҳолати атрофи мошин, ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. коробка механик, климат контрол, ҳолати мотори мошин, кондитсионериш кор мекунад ка? Opel Astra J дар кузофи караван. соли мошин чанд ака? соли барориши мошин 1999, моториш чанд? мотори мошин 1.6 простой. марамат ҳолати атрофи мошин, ҳозир ҳолати қафои мошина нишон медиҳем. ҳолати багаж, коробка механик, марамат ҳолати мотори мошин, мошин газу бензин, нархи мошин 50 000 бо муомила дорад. Opel Astra F, соли барориши мошин 1996, объеми мотор 1.6, 1.6 простой, 1.6 простой. мошин ҳуҷҷати солона надорад. утилизатсия дорад ка? мошин утилизатсия надорад. ҳуҷҷатҳои солонаша минус мекунам. ҳолати балонои мошин, ҳозир ҳолати қафои мошина нишон медиҳем. мошин люк дорад. коробка механик, мотор пачка, аккумулятор пачка, бензин қатӣ. ҳолати мотори мошин, аккумулятори нав. марамат мошин варид надорад. кафидагӣ варид надорад мошин. нархи мошин 42 000 муомила дорад? бо муомила мешавад. рақамҳои телефон акаҷон?